the athletes, the great Olympic athletes, are role models for the people for Sport for All. But they all come from Sport for All, so one is as important as the other. Tisto, kar nas mogoče najbolj povezuje v tem trenutku, je, kako s pravimi projekti krepiti šport za vse, kakor tudi vrhunski šport. In Slovenija je zagotovo tista država, ki krepi oboje. In prav to smo danes slišali kot razpoznavno noto predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja. Njegova udeležba na tem teku pravzaprav pomeni samo to, da smo na pravi poti in da nas vabi, da še naprej dodajamo svoje pri tej veliki, bi rekel, športni svetovni družini. Morda prvič v tej svoji športni zgodovini nekako čutim to Slovenijo iz vseh vidikov, se pravi iz tekovalnega, vrhunskega, olimpijskega in pa seveda tudi rekreativnega. In sem res zelo vesel, da smo uspeli to povezati. SKE Banka is very proud and very happy to be the sponsor of the Olympic Slovene team. It has been now 24 years since we've signed the first contract, so we are very happy to be here and to co-organize this operation today. Menimo, da na ta način prispevamo k družbeni odgovornosti, k razvoju športa in pa tudi interno imamo zelo aktivno športno društvo, ki se je tudi z menoj potilo danes in mi še pomagalo v zadnjem krogu. To se mi zdi res super ideja, sploh zaradi tega, ker spodbujamo ljudi, da postanejo bolj športno aktivni, da vztrajajo, da se trudijo, da imajo nek cilj. Najprej, da probajo, pa da imajo cilj in da to lovijo in delajo za to. I'm down again to Sport for All now. You know, the times of the top level sports are over, but I at least try to stay fit as much as I can, and also to do some sports. Tisti, ki se mu zdi, da je za šport, pa okleva, ne poskusi. Tukaj je veliko lepih doživetij.